Kum Shibanta Banwanra eka Shonsuk Shonsang, Badiadai ki Kynthei na Jingshah Lehbeiñ, ka Jhds Development Society, rangkat berka Jingha Trilang, berka office jungka District Social Welfare Officer jungka West Jhds District. Kira Pynlong eka program aji hikai basisngi. Halor ka phang baniadai ki Kynthei na Jingshah Lehbeiñ, dan the prevention of women from domestic violence. Ya kene ka program la Pynlong ka Shnong Lumtrep nong jingi, ka bahap ha West Jhds District, menta ka sngi ka laipo terik ukala lengkot arjara posau. Ha kene ka program la shimenta da kin reply ngut kilong kemi kan thup ka tok ane kilong pa ki badan hakti ka shnong. Ya ka program la panyai do field program associate ka Jhds uma Francis Langleng ha ka jingdon lang u coordinator ka Jhds uba Dennis Kurkalang bat ki wede ki officer sarkar. Layo ek ji ajing kran bat jing panchai halor ka tega phang na ki ka tok ane ki officer jong ka tanap baper ki bakan thup u coordinator ka Jhds uba Dennis Kurkalang u district child protection officer uma Espasa ka Center Manager Kong Protection Officer jangka One Stop Center ka Kong Lusik so Officer in Charge Natiang Police Station uma Dila Mare ka Officer in Charge jangka Women Police Station Jawai ka Kong Iba Shishakar Pran berka Kong Disusyang Advocate District Legal Service Authority ki balabatai syai halor kiti kilat kilenti ban khanglat eka jingkan rei jong kini kikam sniu baru ikilat kilenti balak banyo ajing harap na kiti ka officer kar ki balak kedawhaneng ha ka bakut jong teka program layo ru eka drama lengkot halor kiti phang ya kepala Shimenta dan kisamla pule ke Martin Luther Christian University. Luther Christian University, khubli ke Jhds ko wada kam kanikalar u collaborate ki haga topic prevention of women from domestic violence. Tahini por upanyo ko vi ke short skin chapang ka domestic violence against women kate to ka Jingshah banbin gi Kynthei. Te ha ko vi ka long yung em upa ka be wakavi ka kon Kynthei ka wakat lis nem karta upa to ovadi bu ai tanglang ka bewan man go chong yunge te hadin katu kat nis nem wadalai hei jan med wan kre upa Kabewan kay kujut sitom mumbansi ko hap ko pendiang to I okurin yung ka. Mấy chuyện này phở mà bị trả phải nhang tật. Tôi lại đi vào tội em phải ní. Wow, em sao sẽ kujut hari just receive tolong hati. Đi xong nhập vào kujut dah nggak sa ot sang begini kujut phá. Được hai mau kujut ngam em kujut dah. Tapi lihat kami phải và em đi vào quật khát. Kami chỉ kami man cái gì vậy? Đi hay đi vậy? Mấy quật khát thì có con đấy. Quật khát đi tao mà hâm mất đấy. Để hấp quật khát thì phải nói vậy để hẹn cái con kami. Để khai quật cái làm hâm xong rồi thì tiền cạch nữa. Tengah hấp betul. Ngọc sa nó phap sa đó. Dia bahaya lu saya bilang ni. Ipa. Không được cái gì nữa. Ông quanh phở còn tắt xong phở. Trong thì cái tiền phở. Ham cho tâm cái tiền. Ngọc sang phap sầm ốc. Ham mất tay. Nó ra vào đấy. Ya thì cái tiền mang cái gì vậy? Jod wadat upa ya kube pembansi ko kon apply khud ko ya marjan ge dan sen yang kai apply itu jen kerja adu uduk ki olai bo wa kabe hospital kam lu snap ya te kom Thì con siapa telah kujut dengan semua itu. man kam ni bai chadat man da sni no na met mo chen ko Mana sih? Ekor ada siapa dia awam nora. terus ngap ga ke on the one stop center terus ngap ga ke on the one stop center Aha, untuk siapa? to kong ga te ko center ko ya rap di Kynthei tu am kam ni Jingshah chitom hayu hasam te ham gan din ham tin ham sie da chakmat
Tege mungkong ki counseling the life I tege wo yara proyek Kynthei UM he Jingshah stam kami khantam he sam no the ham ke life mat no Ilai chi bon ni le wa da batsna bi ya kam se ma dengan yo kam sang ani ni chi khma yo chama ke ma le chi bon Kiwa ang ke Juvenile Justice Act 2015 wa ka Poxo Act 2012 kini artali lagi chirup kaman wo iran ya ki kon ki yong ag yong pi kini ki an krek gim to do na benta yong Kynthei to do na benta yong chenrang de yong preng ong ki gender neutral act ki wa kini ki an krek kam ko pun artali ki kena Kynthei le chenrang wa ki wan ki kena ku em hapok kerta ko khat prasna de ko the cross khat pra kan ki an yong pe ko hapok khat pra de ki yi kini ki jingida ki wa ye yo pi na kani na kini ki artali ki an nang kong ong ki wan ki kena ki wa ong ki children in need of care and protection in short form ong ki CNCP kini ki kena ye man ki kena ki wan ki kena ki wa to ki membe ki mempa la ni ki kena ki wa yap ko bay de yu pa la ni ki wan ki kena wa yap pa la ni yu ko bay la ni ki wan ki kena ki wa ki bay ki pa de em hay kejut hay citom ibam ye dia upan pa la ni ki kena ki wa mem di ki wan ki pe ki biyo ye gini ki kena kan ni ki office a ki jingrap ki jingeda hay ni ki chino yo pi the bolsin wa na tam to hay jingita o programs hay jingita kamon wo pe wo pen lai wo pen sut wo pen wandur wa gini ki thau reconstruct hay ni chino pi do ko TBM ki thau reconstruct po nartia office yang ke social welfare ko kahi ke madam di SWO mlai ko wan jap ni te the pha ko denga te we heavy ju por le ngai yi ni benta wo betai pi kachak chapang ni ko office one stop center kini ko office one stop center de em go hapo jing palai yang kini ka social welfare department te nadu ni des nyawi wo to kejing ya kelam chapang kejing ya da ya ki Kynthei we ki khna to he te na liang yang ki khna de em ga DCPU ko yin wo e ga kejing skri ko yirap wo yada ni bentai khna yo cha Lehbeiñ yo cha yo ben te ni liang yang ki Kynthei ki man bei wo ki Kynthei ki wo khat khandis nam chi jrong khat pras nam chi jrong em ga one stop center wo e ga jing ya da no ka one stop center em yin go ka office ko yin ni benta wo yada ni ki Kynthei ki cha Lehbeiñ kamu ong ga madam no po DLSA ong go ki Jingshah yo ben to ka Jingshah dat ka Jingshah kelam ben ha ka chnong ka thau ha po yung po sem ma ka Jingshah so bor ka Jingshah yo ben ha do ka yo ka kot cha e kurim kite to ki ku jing bon si ni ki Kynthei la ni ki man be cha yo ben ni to he ka one stop center e go ka Jingchakri ka wo yarap ni benta ki Kynthei yo pen yo ya ka hok ka yang ki ha gi ni ki benta ka Jingshah yo ben ka Jingshah Lehbeiñ yang ki ka one stop center em go khat angut ki staff te de yin ga le ka jingut la ni ka goals la ni ka thong ga yong ka to yo kur chan la ni wo ya da ya ki Kynthei ki wo cha yo ben ha po yung po sem halai ha po ka imlang sa lang la ni ha ka thau kre thau ki te la den em ki nu ki man be ki wo cha yo ben siao ba ham randian ham suki ni ba ke jing suki ke yong nga ke yong pi pen he ko yisi domestic violence ko mun ko cha Lehbeiñ ki Kynthei khna lani ki man be ki khon lani ko wan ga Kynthei hat na ki chenrang ta ho kalam ki ni ki topic ki man pa le am kam utip ha phi cha phang ni ga an ne ba yo tip phi ka man u yem man ye long ha ga yung ga sem to wa i ki ni ga awareness program to u nyau be ni ki man pa lani ko em ga jing kan no ye ki han re yo laj u jia gi ni gi jing jia gi wa ne ni chi khman ne pha bon kat ka mo man kat te yo gi case gi wo per gi em po kon te yo tip phi ga yi ka te ka domestic violence to ko ban kong to ga ni to ga jing cha ban bin ye gi Kynthei ha yu ha sem le ni gi ga khon gi nan kam wa ong sarung tu ma khmat yo nga kham tang wan go no pa na te han re ong ai phim to du no pa na le ho to hi te wan kong tang wa
ting wat nak ke be no pa yang gi khon le kat ni de em yi le em ko ni jing cha ban bin ye ko kurim le de gi khon hayung to long ba ke jing di ke jing bam ki open bu a ye ke jing mut ye jing xiao tho jing cham phang yang im em de go ni bhai le de control le ni de pen si ye ke jing mut jing pat khat yang i long ba ke jing di ke jing bam ko yang i kat kam te em kam ye gi man pa le utip ha ki ye kan lat jing ye da ye ni gi kan thai to ha kan nu kom wa cha le bin gi kan thai ko ban kom to de wa cha dat cha bom no kurim hayung hasem man de cha dat cha bom ko kurim ko man hayung hasem to kujut nong kujut ka met ka phan kujut ke jing mut jing pat khan cái ni cái jing cha cha dat gi kan thai yi kta ga ja bin kta ga cha ki khia yang gi man bin sen gi dor gi dar sen gi ni ki ya ki jingtho yong ki lani gi advertisement gi yong ki lengba ka jing penem kam yong ki ya internet bat ko man ko speed ba do gate hypori wa pha bi ga tu ga jingtho yong pi chi second nan hi deploy ko keleng berthai te nalori te ke social media to kawi ka wa I kat ni gi bro berthai wo penem kam ya mem wi la bro kat ni wa dam de penem kam gi ni social media ngai wa ha I ni po ha gi ni gi thau yong I gan ni la da pai phi na du utang nong rep unong sri mesi ha du gi khna skur ter penem kam gi ni ke social media klem gani ke social media kat ni damani kam gitu gi bro gobe te hawa ku gani ke jing pedam kami gani ke social media amle ke jing kta kat kam ke survey ko wada le de kiti gi nong survey ong gi wato ke jing kta pha ko kam tam gi khon gi kiti yo nei bhai ti daw ngaman tu kalam ch phang gi khon gi kiti yo ko ning kong ke jing kta nag social media to ke jing kerni lengba gini ke social media nei bha hagani ke social media u champi mg website mg te ke application gi wagi ni gi dong china gi heti tur woman kerni bha yo ta dong pnem ka nganga ye yung hasem yung pi ro mg khon gi ti yung pi kan ni pai pne bha de met na jo champi gi khon gi ti yung pi la de yo bi pore wa gi khon yung pi khang dwar gi la ne chong gi semen saban hapo yung katu to kawi to kadak kajing kta yung gani ke social media nalorite kajing pedam kami gani social media kta go ye gani ke ye ga bormen kta go ye ga bor jaben dang ha gini gisni go dang hini gi banai go dep ye chem go wi ke doktor go to yung gani ke psychiatric ong gani demi gi wi gi jut hagi ni kena kam tam gi kena go khat ar bukan ru kan ya snap ketika kejut kam nong mi go ong ko mandot boy ketika por ko ring di kena nong ring bai kam tu gi ikti kejat yo ki mandering dem itu the boys ketika wo ye go ring set de in ai de yo kam gi ni che po nong gedong ni de thau go ong gi ring suit na kani de ring tero thau de jan di ong ne kalam pha gi pha na han paya ragajing mandapur hospital mandapur khamat yu dir khator chami wato wagini khna ki ka daw pamani ki gamte ka daw panyam ka plat put ki ka ni mobile